Usi mai alau whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o Tala Fou Mai Samoa. Awina sa o mai mo oe e lau leiti o whaalongolongo le Radio Samoa tasilima iwa tolu amo. O te whātaro whilo tātu o tunu i le amatanga o le nei vai o sa fou, toi aso le masino o mati, usi mai alau whaafofonga o tala mai lo tātu o tunu. O tau mo whainga si tia le antina o te ngata tā whao mai mo mai Samoa. O se ngā luenga whai pēa le pūlenga o te ngata tā whao. I le wha moe au tū i a tō tere tū lisi a vea Samoa mātunu, e fia tā whao mai i aima wha alua ia lātu se leni, o se lango mālosi fo i lo tātu tamau ainga. O atunu asia pe o seina, e nā o le ono pasene o tangata tā whao i malanga mai ai, pe tai e ui na māua lalo lea pasene pe a whatusa, i tū lisi e malanga mai New Zealand ma Australia. Ai o tau mo whainga le pūrenga o tangata tā whao le vaenga o Maketi, e whaasara lau sa moe te tono seina, maisi atunu o Asia. Ua maua ai e lo tātou o tunu le whailonga tau aloa po se award le mekasini, po se tusi tau i whaasara launga le atina o tangata tā whao le tunu o seina, e tā ua o le China National Tourism Magazine. O lea whailonga ua whaingoa ina o Samoa lea tumotu, ua valo ia lea vea mano fuanga ya ngai i eitu lisi e tā whao ai, po le Emerging Island Holiday Destination Award. Sa iei malanga tongi pau wa alele na au mai ei au malanga o tangata tā whao mai seina, mai sia tunu Asia. Pei ta ina tāu fia le malo, o le i lava tā pena lo tātu o tunu. I le teimi nei, e le o no fwa iei de pūlenga o tangata tā whao, e wha alawi loa sa moa i te tonu seina, ma lea vahenga o le rangi. O le porokalame talua i nei o le Samoa Tourism Exchange, e ono pisi nisi tau le whai o whiuta na inga o malanga po travel agents, mai lea tunu o seina, na malanga mai i Samoa lātou sui, e awa i lea polokalame whetū whai, o se awa noa e fo i atuai sui o ia pisi nisi tau malanga inga, ma wha alawi loa Samoa i te tono seina, mai isi atunu o Asia. O to ese tu uanga tolu se furufitu tau sanga le matua, o se tau le leo lo sa i lia nei e leo moni su enga, ini tua inga tau sori ngā tu la whano. Lo au fia i lea su enga se vevesi na tūlai mai, i le malai wa lele i whaleolo i se vai aso e le mamau atu. Lea o lo o masalo mia i e leo e tusa o li poti, na umia e lea tangata se la au malosi o se whanala i titi. O to e se o lo o masalo mia fo i se ngai o inga sori tū la whono, na tupu i vailo whaleata, lea o lo o masalo mia na ia umia i fo i se la au malosi. E leo whailo ina leo pena iei nisi na afia, i le vevesi le malai wa lele i whaleolo. Ai mō le puinga o le saunga le mua le tunu o e a whea lea no fuanga, e whae e ma whaatari ei pasese. Wa amata wha malu le asunga fua le nei vā yaso, le siaki ina umo ta vale e a whea le malai wa lele i whaleolo. Wa whaalia le pūlenga o le malai wa lele, wa whaia lea suinga mō le pui o le saunga le mua tangata whamala ngai, ai whaapea le saunga le mua ma le malu puipuia, o mea tō tino ma aseta a le pūlenga o malai wa lele a Samoa. Tangata whai ngā ruenga le vaenga o le puipuinga po le security, whaata seima le langolango le vasenga o malu o le malo. O le a whaata utaia ia siaki mo ta avale uma e a whea le malai wa lele wha vau malo i whaleolo, i so se taimi. Wala umanu ia se li poti le whai unga le nāwā i aso i lo tātu utunu. Le whai ai o se whai unga le kāpeneta e wha mawina se tūlanga aloa ia, le iai o le motu o polu ni tūlanga ma ale po le state of emergency, e mafua le wha le tonu le tise ma wha so ai, lea au nanga mana o mia tele tangata ma pisi nisi. Wa wha iloa le lipoti a le nusipepa o le Samoa Observer, o le taunu wai o le kāpeneta i lea wha ai unga o fuafuai mai a inga, o le a wha alawi loa lau tele mo le si le fia pisi nisi ma a inga uma le motu o polu, o ngai o inga o le a wha tino i le teita inga lea le malo, e wha tonton wai le wha soaina o le tise. Mo le sila fia o le teimi muri na iei Samoa i se tūlanga wha pea, o le teimi o le pipisi o le wha mai i COVID-19 maleiva. O lo wha taria nei se wha saralaunga aloa ia mai le malo, e wha ilo ai ingo le a wha tino, mo le iai o le motu o polu i tūlanga ma ale, ono o wha le tonu o haa fiaile e le tise maua, ono o wha le tonu o wha iloa le tai o le malo, e pe o tō tonga se hafi fianga, o ta ele fanga matanu ngā manono ua wha le tonu, wha pea waia ele tise mano losi i lalo o le ele.
Wa whaatino ngā yo inga tāle whenga I uma I le malo mo le whaia o se tonga fiti e fufo ai le wha le tonu o le tise I le motu o polu. E peo na o mai afi e wha o ngā wha vai teimi e fesoa swani I lea wha le tonu ai ua wha tau mai fo I mafi fau e lua le ua wha moe tau nuu I le masina o kuso. Ai le whaino inga tu stara ma le te tai o le wha tua I le tua sa mo o tasi. Na wha lia I le sunga la auli le ua te apola te vafo si Smith wa la tau moni mawina wa le eise feso ta inga le pale mia manisi o minister kampeneta I le sa I o se fufo I le wha le tonu o le tise. E wha sino le finangaro o la auli le wha ino ai le minister o le tise. O lona manatu e whaise su e suenga sa idi ei mafu anga o le wha le tonu. Ai o le minister tupe ua ia wha ailoa. Le tatau una wha tino o se state of emergency. Po le whai o se wha silanga le malo. E wha mawina alua I ai lea a fia o le motu upolu I tūlanga maa ale. Ona o wha le tonu le tise. Ma o tu ia ese le popole ai temine nei pe lava na matu faiatu Samoa. O le tau ave lea e le whainga malo e le o atoa le whainu mela I lalo le wha vai tauna ave le tunu. O tu a inga wha fita uri la nei tu le mai. Wa matana le o ngā tusa ma le tu la fono. Wa matana o wha le lou le manga. Wa matana pule ar tangata I elana me whai. E o mato mai tau atu wa consider le minister o tupe le SOE. Ai anga I mai le minister o EPC e consider le whaingo se susuenga. Whapitoa ni tanga luenga. O le fesili. O la le mena le whai ai nā susuenga ina whato a mato whale atu tutonu. E le mena sa tauna whai o leilo ilo uma. Po anga luenga sa ngafa ma le whainga malo na umato. O na iloa lea o le standard ma le status o lai iai. A seta me uma tongino I Tala Fou o a mela iai ma me uma whapena ona I lola ia oina e tauna ta oto ai tūlanga o mea o le a fufua mamao mo lesi se furu duas futau sanga peita la toi oso mai leile ale nei Commission of Inquiry o ile la su ia o tūlanga na mai manatu ai e tatau ona avel wha mua le mele le teimini nei first priority e le malo le teimini nei wa ai le mele ai mele pe le pawa polale awala e taunu mai ai nisi o fufuanga e rei fai titia le abatu le whaftai le mtanga alwenga nanga leo te mai tau wa tele ngalwenga leo fo ia no wa e watota tipi uma ia la au uma ia ka of course sa fa pefe mai le lenga leng sau mai lalo le underground le fa le tonu sui mai le leina le lunga to fa ui mai le wire a emona e le ia se swinga a le usau swinga muni muni e tala muni muni o fa le ton wa fi ton o fa ne ton e le lever block ti do PMU le na mai e le lever le na sifi mo mai me tai a lawam tau nga manono a sifi mai ifu lo so le me a to le ba le no mai tau le sau no nga le pule o le EPC ele io o le lifespan o afine ile tai tolus futau sanga e ola e au no manisi me to e faia ia le tai afa le tai le poloketi nei ia a le fa le tonu o le fesili la aisea mai o le tal sanga fo de na le batu la nga o te lo le fato ase e atu nei le pulo le IPC e masalo pe fato atolu tau sanga pe fata sanga pe a au tu atula fai asi ma ale o mele na mai ono le taimire nei ma le mea o lewa fai le tua inga po o aia ma fuli e fa le ton o le mea mua le matotu ala lo fa tino mua le taimire nei fix mua le fa le ton mua e no mai lo le se sa ili le mata tu lo lava le mata o le mai le mea lea tupu ma le IPC te loe le se fa fitau din fato atupu nei pai si umi fa nga solo mai pe nei fa la tonga al malo tasi nei fa la tonga tele tupe o lo ta vidi e ton ai se ala nga tongi pili mo li uma le tunu ato o le whaino inga tu stala ma te mai te pāle mia le songa fua o mawae na wha alia i le fionga fia mena au mi mata afa o lo o wha mua le sa ili o se fofo e tau fia i le wha le tonu le au nanga o le tise no fito asi le sina i lea i se komisi sue ai o se fuafuanga whapea e alu ai fo i matupe le malo
O tala amatai o le nei vai o sa fau, soifua.